Hei hi All India Radio Aizolani tun tum mizo feature kan ngai thla khuna chuan mizo ziak mi chuan vor Zikpuii Pa chanchin Professor Laltluangliana Khiangte buat sai kan ngai thadon ani Zikpuii Pa tia kan riat pathu thiam tak laphu mi le thu ziak thiam nia mitam berin kan riat ron hi lal Zikpuii Pa alai a ming chu Lalvunga ania aizol lal Prof fa pa kesi Lalvunga tia kan riat chun zom ta kumzabi liam ta chunga zofa te zinga thu ziak tu ro pui ber writer of the century ming lo chok tu kha ani district council hunlaya MDC pakhat zofa te zinga IFS in Ziakling masaber zoram chana tura thokmi aizol veng lue khosathin kha ania chuwangin tuntuma po hian Zikpuii Pa ti le kesi Lalvunga ti kan man pot nok poin boina tur eng ma love mithu mun chanchin kan soi ti hriat reng tur ani mai zoke Zikpuii Pa tia kan soita kesi Lalvunga thla tu te jinga kan hriat lat ber chu vungdora ania ani hi pasal chawai sen chongbola te nena inkom ho thin anni ome aralu lak chu laldang ram chuakin an chu sakawangin a ming thatwena tur thamral ta changchoin afa lo piang masaber minga thanthula ti asata mi amaya chu thanthula chuan fapa rolala aneya mase apian kuma anlo nei shrowa ram ming choin shrowa tia ko anita hlau zoka shrowa ti ming puta rolala chuan chuti laya mel thum lim en nula mel tha lal lui nu puya aneya an fa pani na lo piang chu Lalvunga ti in a ming an lo sata ani Prof pa than thula hian dolai ne na Prof an nei ma hian mei chedang mai peri laka fa pa mak thanga alo nei to boka ani hi anna tho that awanga aijal tlanga lalna mun siam sak ania mi fel tak ani awangin aijal lal mak thanga chu sarkar sap kut keber ani tathin ani Mizorama thakip chuak chanchin bu masaber November sang zakwa pani atanga chuak tan mizo le vai chanchin le khabu editor na kha sang zakwa som pakata tanga sang zakwa som thum paruk chung lai athok nge mak thanga hnuwa hian Prof chu aizol lal ani chole ta a ven hlue om hun khuarin Prof hian zirti tu na athok tel bok ani ama Lalvunga in soidanin thla tu te atang to renga laphwa mi an lo ni apa shrowa khan chamhla poem thatak tak rai ra te a ti te khwanu leng choi ti te omkhom na in hlui ti te le hladang dang aphwa nuala ala le linzinga o van leng rual zai thiam te u ti le khoilam mi nge mana heng hi ti hi kan hriat lar pol tak ani ome shrowa la le lin le pho ho te hi sak anwam ema apu te lama avung do rapian pui zangura fa pa let thu la po la phwa mi ania afa te hau thanga te chu sol fathiam zaipol hroi tu hluna ni thin ti kan hria tichuan tuna achanchin kan soizui tur ber Lalvunga po chuan tleirolte ani lai tangin thule lalam hi anga event ta viau maya achem kalna lam tur tak zong ani nge yang kumsom palimi lek ani lain hlui khola nu ti la an phu ngal kau maya chuta tang chuan akut hi achol talo reng emoti turani atuina lam ani awangin hla aphu alo le thon thu aziaka thu sep le thu fun sang achu renga sarkar na thoka khovel hun sang om lai poin athu ziak sang te mangin zofa te hi achom reng thova zofa te ngai to na sep kan ko ai hian atho hlok pol tak zong ani nge yang Lalvunga pa shrowa kha Khiangte nam ania anupui hlim en nula mel tha lal lui ero kha chu chakchuak nam ani thung
anni pani in kara hian lalvunga chu kumsang kha zakwa somni pakwa December ni somni pasari khan aizol veng hluya anma ni chen na ina alo pianga apa shova chu chuti lai chuan Boys Middle English School kumsang ni pasari November thla akum zakin lomta Zikpuii headmaster kha ania zofa ta zinga bi ezir chuak masaber mi pani te zinga pakhat ani pianpui unaw anei tenen an unaw hi an upaddan indotin lo soila lalkungi kesi lalvunga lalmoi lalnguri lalchuma lalvuta lalzwali lallura lalengi lalmingliani le kelian tlingate anni tuna chuan andam kim to bik love venglui tia kan soi hi anni hun lai chuan ra si venglui ti kher thin nia heta hian makthanga chu headman ania lal tia soi thin khotlanga rorel tu le khop tu ber ani sarkarin aop tur chin ramri po asiam sak thlap ani kumsang sakwa somli pani april tha makthanga ai win rova chu venglui hian alal chun zom ta zela mizoram puma lalban sang sakwa somnga pali thleng khan alal ta zelani chuti lai chuan ai chan lal tia soi ani ve fova lalvunga po chu athan chona chuan rual u le upalamte zale du sak a hlo hle anin chunga anen koldanin azirbok aniange zofa te zinga mihlotling tak alo ni chota a khovel sarkar sang te indor na le michang ka sok te hoi her mu phak le an thu le hla shepa ka omin India palai ambassador ming thatak alo ni chota ani ti kan ria thep kha lalvunga chuan zirna lampo azo tluang thahle sikulalu tan ni chuan aman atielom chumini chuan kanu chuan min cheina salea min bola korthar min hak tira kalua sashiak athia min khui pial ve hliama pheikhoge ro chu chuti lai school dan angin kabun lo kanin omten skula chuan min vashwaya min ho santak nu chuan ka khwa a har hlea thian kompo ka tum manglo tin chotlok chuan a chan le wang che apo ka shelo ka chapta a no pangbengwar tak tak chuan kan zirtir tu pulai hnena chuan pulai lalvunga atapti in an report thuaya ani chuan apa hnena han hruai ro alo ti wata ti in mithil chin che chi na chuan engemaw sei tur ngai nom takhi an lo nele mai thina ni chutia zirna burtran chuan kumsa zakwa somthum pakwa sikul senatangin lower primary azova Zikpuii Boys Middle English School a zirna chun zomin kumsa zakwa somli pathuma Middle English chu azo le a high school lo ngai lo chu kumsa zakwa somli pali chuan mizorama aizol khwa nge sikul sang high school hon thar ani ta hlau maya chuta chuan lutin lekha azil chun zom zela zirpo azil tluang via vani chung hun lai tang chuan akop om mi thian thatak tak achar to a an tuina lamwal po a hriat thei tran hle to ani lekha chiar awara thuziak po hi aching ma khop mai kha hun lai tang to reng khan thon thu phwa lo le hlalam a phwa thin ani ome tun huwa thanpui pa tia kan lo hriat lar tak pujemal somanen anin kop chhotana English thon thu le hlalam po an mit an len tana thu le hlalama an mit akeu ma via wani ti chuan kumsang kha zakwa somli pariata metric azo chhole tamaya mizoram chunga anzir thei anzir zota hemi ba ki chu rampon shilonga ia kumsang kha zakwa somnga khan azova St Edmunds College atangin BA kumsang kha zakwa somnga pathuma azo le ani shilonga om chung hian athule hla thahozong zong hi a indotin aron chuak chhota a chian thatak tak si thuam loyate lalmingliana te aneya thule hlalama po anin chom ton thaviau ani mai theye mizo zirlai le income ho tan po athok na save le thin ani yang Happy Valley Retreat ti late Shillong Thal Fawang Ku ti te aphua aman dan te chu an ruah man na save le thin ani tin mizo boina alo chuaka mizo le mizo anin then na sa a income ho po har sa khopa an boila ya rem tu po ani ve ani tin Shillong Government High School a po mizo vernacular po azir tir ve thin po kani Zikpuii Pa hian azir na kong a hian har sana em tong lo ma se metric exam ma hian atum lo thil danglam tak mai na tlang po ka chemical zen la hian kumsa zakwa somli pariat September ninga khan nupui anei ta ni in pujemal soma chuan asoi parang bulmala min hilbik suang cheo tun hui mo lia mi
lian chu azir to lo na a training poimo an nei hi chu na atan ani ber to kan chui thuak to angin hlui khola no te zinga mi ril ruwa alo tin zon ve ber nen thate te le lungmuang takan om lain an tum lo danin lung tum lo wal dang nei turin a chung te chuan an tir liam lui ta sia chu thu a hriat ve le chuan cycle mangin a zui ve nga la aizo la tang chuan dur tlang lama motora an liam to hnu chu omin la kir le atum tak mewa heti khophian alo du in alo mangai ni ti hi anu le pa te chuan an shelo in lama ani se nu le pa te chuan a mei chelam po an boy ve tho soitur awatam don em in mangai tak te chu an valom don em eng po ni se atong tu te tong kam don a om lova zeb le thup ala ni ri ani Zikpuii nu hi chuan soitur chu anei mai theye fanuan hanneya Zikpuii Pa alo nita ani ti in da thari photang a fanu hlim thla a mu chuan heite hi mo ke ka shai ve ka chungkhwa nu mal som na zara i chun le zwa sui lung lom na rengan kum tuang chanin damang che ti in kum sang kha chakwa somli pakwa October thla khan shilong tlang atangin a awani fanu ka nei chuan Zikpuii ti in a ming ka sa ang lo ti reng kha ania abe sei ruk ange in fanu a han nei ta a Zikpuii Pa tak tak alo ni ta ti chuan pa ni po ataka azirve angai ta ani tlong taka zir zel ta chuan sang zakwa somnga pathuma BA zovin ril rulam le tak salama po wanglai hun alo thleng chho ta tak taka zoram lama chuan India ram indang tur le sarkar in seng savela chuan mipui ril ruwa thil dang vak om lova lekha thiam le zoram veimi tan chuan ngoireng na chi ni heklo Zikpuii Pa po chuan zoram thupuan editor na athoka zalen pola thei to pin atang bok heti lai tho hian mizo zir lai pola president ani boka ramle nam veimi tak meu ani rampona lungleng khu harle ma ni pian ram ngai na oma alo chho meu chuan thei to pin a theina zong mangin kongsang sanga zirlai lama changte politics lama changte sarkar na lama changte in zoram siam turin graduate wal chuan a theina asom khom thin ani chutia a theina te zoram ta na aman mek lai chuan sub inspector of schools na a hmuwa he na hi kumsang kha jakwa somnga panga atanga somnga paruk thleng athoka chumi hnu chuan champhai high school a sangkha jakwa somnga paruk atanga sangkha jakwa somnga paria thleng athok le a heta hian headmasterin a oma zirtir na a po hian zirlai bu thiam na mai pe alama nun zirna mishing ri ru choi kan na ang zong a kalpui thina wangin azirlai chuak te po mi puitling tak tak an ni tlang pui kumsang kha jakwa somnga pakwa tang chuan saitwala high school a tho headmasterin a om le a hei po hi kumsang kha jakwa somruk pani thleng a thokani engemotia zoram chunguta in chung khung reng chu du lovin khovel zau zok le mi te hoi her she turin India ram in elna mual zola atei lut veta a mithiam thiau in elna hau tak zeta chuan IFS a in ziak ting ta dai maile India ram palai na hi munsang sanga thokin khovel le mi ning khong she pha in aum kwal zar zara he na hi chu a pension thlengin athoka India ambassador palai puitling ani thlengin lotling takin a hun chu a mang zota ani aril ruwa thi thei hau lo chu ram in rail bol na thil hi ani district council pahni na kumsa zakwa somnga pasari thlan trum khan bial pangana champhai bial atangin UMF4 tiketa thlantlin ania hemitum hian sarkar na laphachia lo ma se sarkar na chertu MU chu an khal thave hle ni in angai the arwan lo ma tongkam han ho ila mizo te zinga no confidence voi ni na chu chosa bronga CM lai khan kesi lalvunga hian puluta ma se hlotling lo hlava ram hroi tu te ero chuan an that phain in en fianan po an mang tangkai hle ni in alang IFS na thok zova alo hole nu po khan politic chu aril ru alanung renga regional party pakhat din tumin chan a han siam sova ma se mitam tak chuan politika in nam noi lo turin thu an lo ron ani thilom zia an chu tak tak chuan ram siam that trul atisi ma se lu chil thei tak tak nia a hria lo hnuwa azia ka ziak lam zong in abeita a lekhabu pakhat politic clear dan thar sangjakwa somkwa pani ti aziak chu zofa te tan thuneina changtu te kai hruaina lekhabu tha le hun tong to thirna thatak ani Zikpuii Pa hian writer of the century choi moina hi aphu ve re ngem ti chu zofa te a shetu vek kan ni e kumzabiliam ta chunga lekha Ziaktu poimo
kut chuak nei tha thu le hlalama miril ani na hi kong sang sanga chui zau the ania atlang pui zor zor chu han soila a tha ome abul lama kan sei to angkhan Zikpuii Pa chuan atlei rol chwa cholai bo ruak le thu le hlalama aril ru than chho dan a soina chuan lalam hian aril ru alu a masa a kum sang kha jakwa somli pali kum hian kum som pali mi ni in hlui khola nu ti chu aphu amasak ber ni in a soya hemi kum tho hian o ka du berti la hi aphwa le a heti la hian ngai zong anei ta a ngam le ngam lova arim lai vel mi hlaphwa te po lungleng le khwar taka asak ve hun lai ania alazi nga lar ber mai lungru ka mi ve vela ti po hi chutianga ngai big deu anei lai ama le thalai dang te sakata na aphwa ani nge in lang Zikpuii Pa hian la phua ho te chu le khabu pakhata hlom khomin zo zam par ti in kumsa ko som ko pathum khan ati chuaka chuda chuan hla chung changa angai dan mai ba ka nam phim jok ten engtin nge anlo ngai ve ti te ata langa thuma hruai po phek somnga pathum ngot ziakin mizote hla than dan a thlir thuak ba ka kan hla zia rang le hla hril om zia le ni phungte aron soi fia tha hle ni hele khabua hian a hla chu som pasari lai kan muwa then khate chu sei tak tak thuk po nei lem lo a chama chamchi te ani poka tin a hla phua dan le a phua hun mai pi lama a soi fiana a ziak tel zel poka Dr. RL than moi chuan Zikpuii Pa hla te hi ngun taka ena zir nuwa hla phua tu te zinga hian then khat chuan khovel suana an muwa thlo chu sanan du thina then khat chuan an tra chan thina then khat chuan siam that vut an du thina then khat chuan zoite a borok thatak hnuaya herdang lam an du thina anu nung berchi hi Zikpuii Pa po hi ani ve nge yang mingtha atlo zo kang thang le thar chenin ti hi athupui ber ni om tak ani ti in amudan aziaka hei hi thlirna pakhat ani mithiam dangin han thlir vele ta se ngai nom tak bokin an la chhuat thei nge yang Zikpuii Pa hla te hi athathlum em awang hian school le college mai ba ka university zirlaya te zirtura thlan ani phobok hetia kan han hriat mai thea chuan lungru ka mi ve vela polso mizo zirlaya signi eng BA mizo zirlaya shrai tu wana pa kan ngai MA mizo zirlaya zo zampar MA mizo zirlaya bok Zikpuii Pa hla hi zirtham a oma abik takina cham hla hlashil poem phei hi chu ala thu thiam na mai ba ka hian a soitum le tarlan hi angai noma chui chian adol hlom khop mai re rulama turtu oma wanga phuate ania lunglen wanga phua le hantlang aw ve na shim po in a phua bok Zikpuii Pa hian thusiak anga a aziak nim hle a chiar le zirpo a hlo hle ni thutluang aziak te zinga hian enghinge masaber hriat chwa a harfu to mai bilal thang le na chuan kumsa zakwa somnga kuma aziak thal fawang ti chu a masaber ni na soya anu nung ber ero chu pastor liang khaya thule hla miro pui ti liang khaya lungphun atan liau liawa aziak ani hei hi akut chhuak thuziak nung ber ni hriat ani essay article aziak za che hi hriat a har deva a chan chu a thuziak te hi magazine le souvenir sang chho tura aziak te ani hloma khoi molaya lo om te hi dap khom mai a har de uri ani engpo ni se hetia kan han chiar chhuwa thei chin chu za chuang zen zon ani mele Zikpuii Pa thuziak te hian thur sang alo a hol kim lea thulharil huang sang a hian khoi lo hi anei lowe moti mai turani engpo ni se atuina ber chu ram chanchin le e bar lam hi ania chulam chu ziak po aziak nual chiar tu te ta na awar pha hok na tura chiang le fe in aziak thiama atuma shia a min shil thiam bi griau bok athu ziak te hi mizo zirlai pol chanchin bu le thu le hla ba ka hian mei cher chanchin bu te hi achwa hnem na pol ani ang heng ba ka hian college mo pol ho le khabu chwa le hun pui sang athu ziak hi la khom tham fe ani athu ziak reng a hian ho om lova fiam thu aziak po hian lutna danglam takle ngai nomna big riau anei thina ni Zikpuii Pa thu ziak ta chu zin na lame mo nam chanchin le khotlang in rel bo na lam hoile thulharil le zirchik na lamte namzia lam hoite le thupui sang nei te ania athu ziak atluangin tongkam athiam boka ulle rem lo vak hi om lova hriat nuam em in a chop chuak thiam thlatani
thu tluanga ziak te hi ni tin sikula zirlai tan thlan om nuala chungte chu sipai pol som pani mizo aru no chhuaka BA mizo elective a thil noi kan mai thel BA mizo elective a katiang kha MA mizo zirlaya te anni lamang lo he chang siknieng moyaron keleta ring pialen kole ramlo len tu ing siri zatin nan moi mange o kovel moi na sinieng kapag seng long selung molan nang ahi nive ang ren na lalapa po kanaron pan ทนทุเสียเทียมกันในแต่จริงอ่ะZikpuii Pa hi a ro ber bol chu atling ve ngei mai a thon thu ziak ma saber mangai na van duai havildar lalringa le thangzuali ti chu indo pui pani na hun laia mizo te nun be chan thon thu om zenei tak mai ania azia hun lai ro chuan high school zilai chok alania thon thu dang political short story champhai kong khwal zin ti azia boka he hun lai tho hian chu nu zo rami thu ro che chu zom tlak ti azia bok ma se heng hi a engama kan hu chu zo to lova zoram buaya khan akang ralta ni nama Zikpuii Pa chuan angai maya han thar thole turin hunrem chang anei talwani Zikpuii Pa thon thu siak tuna kan mu theya chuan silver thangi tia lo chuak a phua dan tak zok chokidar fanu ti hi kumsa zakwa somnga pariat kuma aziak ni na soya he thon thu tlang puya chuan achang tu ber silver thangi chu chokidar fanu ania anu le pa te an thi ma awangin apate te hne na a oma ma se an lo ti du da em maya a mer thatna te chu it sik zok ni om takin hun an manga sipai ama rim tu chu nein aizo lama anin ruai hong ve ya chu la chu alo fu lo in lama apa chuan a ruai hong le a ti du da na chitin reng kara thamon na le inum him na zongin chungte azong chuaka ato pa chuan abe se ngam lo babu Laltluangliana an lawin nei ta ani tin CC company number 27 hi kumsa zakua somruk patni ruk thumemo ruk liamowa ziak ani vel mai thei ama chuan Bombay bul na shika district administration and training laya aziak ni na soi athon thu tlang puya chuan thingtlang no pang ral kap zawa chu zirna lama thiam thei tak ania an khopelin aizola azir chhuat nuwa silonga azir zela atopa sipai ho tulal tak ni in a hlotlin dan le har sanna ato dan chanchin ngai nom takani he thon thu bi khi chu MA mizo zilai tan thlan ani nge ni cross bula chuan ti thon thua thung hi chuan in nei nun le nu pakar nun chi sang tar lana thon thu thatak mai ani thunga he thon thu cross bula chuan ti hi pol som pani zilai tan thlan ani nunna kong thuam puya ti ro chu BA mizo honors ziratan thlan ani vele a thon thu in na chu zoram buailai ania nula le tlangwal indu tak te chu rambuai chuan a then sang mai ni lovin a meichia phei chu vairam hlataka mizo tele pathian hriat ngai lo na muna da bo ania angai zong chuan hun rei tak chunga zon hnuwa changkang takle bollo takin amu chuak le a in ngai dam tonin an loin nei le ta ani heng a thon thu ngai nom tak te hi zil tham omaniang zilai buatan an mai lo mai mishing nun hi aphok chuak tha in nun zina le khabu chen fa tak ani a thon tu te reng hian a huam zawin chiar tu te min hip khom vel vek mai thin ani Zikpuii Pa hian mitin te hin ang tlang vekin en thiama mi tu te pu angai poimo thiam em thin ani milian an ni emo mite an ni emo mi chia le re thei te po ani sela atan chuan mishing an ni na adang lam chuang lovani nopang puitling le tar thlengin angai poimo thiam em vek zel mai ani si herman a chuan
pulal vunga thinlunga khan milian le mite nun kong sang zo tu ten mun an lo chang thei vek lo ni atia tin sang zola pa miu po in akoma piang zol tok che azela akom thiam na chu ngil lo par kum tluang ro ti hialin zo han soya kan soi zo vek seng lovanga hi in soi le sham te ang Zikpuii Pa ro puina em chu Khiangte ta na a in pezo em mai le engma ui anei lo kha ani atur huna ani se Khiangte twar pui mai nelovin an twar ai hial po twar a huam thin sang zola pa bok hian swar hliap khwa a azirtir tua omlain kesi lalvunga Sub Inspector of Schools chuan aron tlo chanchin a ziak le durtlang an thian dun kal holam cycle break thalowa an chuan ho thu a ziak na hian a chiang hle venhlui koshan upa sial than sanga po in an no pan lai chanchin a soina fountain pena thun tur le khatui hi apa shrowa adila min thun tir ve thina ti asoya tang hian mithil phalmi ani ti chu a hriat thei ome Zikpuii Pa hian mizo te hi engtin nge a hmuwa mizo te po hian Zikpuii Pa hi engtin nge kan hmu ti vel bor hi soi intum don te ang kesi lalvunga chu khovel mun sanga India sarkar palai na tokin om kuala in moile ropui taka te chengin a khosa thin dil moile nuam tak te hmuwa pangpar huan moi taka po an leng fo mai theye ma se chung zong chuan mizo nun abikin manlai nun nuam tak mai kha tluk zovin a thin lovani alung le na ber po aton phak che silo mizo nun bule bal eibara anin to del nanun rale mel malaka nun himsi rual el na bik om theilova khotlangin fe kong anzo ho dial lai kha ani ome athule hla tam taka hian heng hun angai zia asoina hi kan muani khruai tu vana pa kan ngai ti te zaleng hun mang tu te ti te chu nun hlui liam ta auna lam hla ani kan ti theyang athu ziak lama ni se oi thang pa tan thukam khat ti te ni le thakar mi ti te tun kum za chunga mizo fa te ti te chongchen ti te chu manlai zo nun asep na thu ngai nom tak kan muani amero chu hun liam to in ngai to lunglen na ringot atan amang lova khovel ram dang tenen kan loin po to awang le aru no chuaka ti khovela kan chen ta ka wangin khatiang hun nuam kha beisei rual ani to lovin a hria a thiam na le fin na lama thei to pa tran laturin min fui an tazok ani athom thu zia ka po heti hian a soi mizo zir lai le zir tu te reng fui thei an ni chuan ka han fui ve na ang ania ti in thuma hruaya a soi ani ti chuan mizo te chu hriat na thiam na fin na ram alo mu to te chu min thlir puin min ko mu atum thin ani kong le lam kan thlir ro chuan mizo te chu enjoy moi thiam lo le in fakshe tak te po kan ang thei dona a chan chu Zikpuii Pa hian a hun lai le adam lai nge hian Book of the Year lom manemo Academy Award demo engma adong lo tlat chuti chung chuan tun kum zabi chunga ziak mi ro pui bera ero kan pom tlang viau loi si mizo thu hlaril chanchin kan han chui tak chuan Zikpuii Pa chan le din hun hi awong viau lo theilo akut chua kan ti don nge anu ma kan ti don kan clear chuan ti mai lo thinlung chunga tanga lo chuak tongkam moi takle tluanglam takasoi ani hlom thin engpo ni se a then ompa siam ki ma tongkam takin Zikpuii Pa chu Zikpuii Pa ani tata mizo te min hu da nemo mizo ten kan hu da nemo hi adanglam tak thei chuang don lo ni inalang LK vom po in ka hrichianga uvunga khazong lo piang non le se zopa nge ya piang le ang ti me vin zo han soya zofa te nun hi ashia a ziakin a chop chuak thalea ati ti she pha chuan an ngai na viau bok a hu hang ana hu wanga nei dan alang reng mai zofa te zinga hian ziak mi ro pui Zikpuii Pa ti hi engtika ma are to lawang sang melin solo te atin moi na poi zarani na poi thơ in tuarem siam poi an nang nga rong moi an ban ngai lo kan ngai thak ta kha mizo zir mi chuan vor Zikpuii Pa chanchin Professor Laltluangliana Khiangte buat sai ania
All India Radio Aizol Tanga Puan Su Ani